Clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vek ule tun tuma hian Burma boy chungchang news toy te ron update ve zoi kan tum don ani revolution ral thuam keng pol te che thatna chin state ta Myanmar sipaiten thu na ina anlak kumnga chung khan zo hnahthlak chin mi sangkhat za somriat pathum anti hlum jinga thalai zanga chuang vel telin thejinga hian thalai anthi tamber thu Institute of Chin Affairs ICA chuan thu chua tar langani kumsang ni somni pakhat February ni khata tanga kumin January sang ni somni paruk thleng khan chin mi puite chunga Myanmar sipaiten kumnga chung anchet na rap thlak taka wangin anti hlum le mishing dikna chan vo an bo chen na report na chu ICA chuan January ni somthum pakhat sang ni somni paruk khan antar langani he kumnga chunga anchet dan kan khai khom chuan in baina nun na chan an tam bera he hi engwang nge ti chuan Myanmar sipaiten thu na ina anlak nu hian CDF pol te andina Myanmar sipaite chu kong sang mangin anche uchuak ta hle a thlo thai nei nemo in phen nei nemo bom kam mangin nemo anche thin baka an man nuwa ten soi sa a chu wangin akhai khom zonga kan soi don chuan kumnga chung khan Myanmar sipaiten mi pui bitumin thlo thai na tin an be thin thu kan hmuni ti in ICA thupuang tu salai vansui san chuan a soi ni nunna chan ta te hi kumsom hnoilam no pang somthum pathum kumsom thum paruk chunglam mi za somnga le pakwa kumsom pakhata tanga kumsom pasari inkar mi somli te annia indona wangin kumtling lo hriat chen lo mi zali somnga pakhatin nunna an chan to thu hriat ani bokani indona wanga nunna chan ta te hi mi zanga somsari pali annia hengzinga hian indona wanga tang khang le anman nuwa anti hlum tak mi za somruk pakwa lai anom thu hriat ani bok Myanmar sipaiten thu na ina anlak kumnga chung khan revolution sipaiten en anin ma chonna sipai terrorist mi zali panga velin nunna an chan to thu ICA te hne na tanga thu don ania tun hnu hian revolution sipaite thi an tam hlia hei thil dang wang ni lovin kholak beina atam wang ni in kan soi theyang pakhat lia chon Myanmar sipaiten ral thom changkang an man wang ani theibok ti in ICA thupuang tu salai van sui san chuan asoi ni kumnga chung khan chin state a revolution sipaiten thlona in voi zali chuang beinan toka tol chunga zo hnahthlak chin mi zahni somli parukle CDF sipai za somnga palin nunna an chan pha a zo hnahthlak chin mi sangkhat za somli in hliam an tuar thu hriatani a hengba ka hian chen na in sangni za somko pakwa biak in somsari paruk sikul le damdoi in telin sarkar in somriat pariat ti chiatani a mi pui eizon na le khosak phung ati boy vek thu hriat ani bokani Myanmar sipaiten an soi sakawang le mi pat mai chiat na laka an chet na baka dan lava mi puite an ti hlum thina wangin zo hnahthlak chin mi somthum pathumin nunna an chan to a he an thil ti hi international human rights dan bo chiat nani tun din huna hian chin lana tanga pem chuak mi nuai chuang anom to a ramdanga sahim na zonga ral tlan mi sing rup chuang vel anom to thu hriat ani bokani mi puite din hun dik taka kan soi don chuan an din hun aziom thei nan thei top chu in kong an zong tin soila aswal lawang indona chua piangin an tlan chejela tlan chiat lo po thei lo an ral tlan na hun le kem po thlo nai nan bom zui le zela mi puiten ei bar tur chom dol na an mu mu mal lo wangin a thei angin kong an zong ani ti in kan soi theiang sipai terrorist ho bom kama wangin tual chung mi pui somnga pangale revolution sipai somni pakoin nunna an chan to a in dawlai chok nilovin in bei nuwa po chin mi puite tan lo thon na ala om rengani Myanmar sipaiten operation an nei na kong tluana chen na inte hal chia in anti chia a mi puite manin in pennan an hmanga in pennana an hmana wangin zong hnahthlak chin mi zavelin hliam an tuar pha mi som pangain an thi pha to thu ICA report chuan atar langani zo hnahthlak chin mi puite chunga Myanmar sipaiten dan an bo chiat na hi international pol sang te UN tele Asian summit baka human rights pol dang ten arang lama shem thoi turin ICA chuan angenani min ong hlei le a tho pui sipai officer som te chu chin state ta dan bo chiat na wangle mishing chunga uchuak taka an che ta wangin
Timor Leste ram ko ta an thu buai putlu chu February ni khan Timor ko tin apom sak thu siat ani hei hi Southeast Asian member ram zinga a member ram dang te chunga an pom sak masak berani thu Chin Human Rights Organization CHRO le Myanmar Accountability Project Polten February ni khan an tar langani Timor Leste sarkar chuan kan thu buai thelu chu February ni khan min pom saka ko ta ukil pakhat hna thu buai siam sakhi chui chiang turin mo phurna kan pea he thili Timor Leste ko thian engtin nge akal pui zel do nero soi thiam har thei top choin Timor Leste ram chuan an ko dan mangin malak an tum nge yanga Asian member ram po ani boka chuti ni chuan dan noi in tluklan na atan Timor ram hian kong thatak min siam sak kan bei sei hle ni ti in CHRO planning officer salai mangshang lian chuan asoi ni Chin state journalist pakhat le kumsom pathum mi no pangtelin sipai terrorist chuan ahu hawin mi som lai an thata heng zinga mi pariat te chu an ngonga an sei saka tedim town siparai puan nu pakhat an pong sol ron boka pastor pakhat le kaushan upa pathum po tum nei ranin an thata in ka boina omlovin mi puite thlona hmang an boma wangle biak inte an bom chiata wangin sipai terrorist sarkar chu he thu boy hi siam sak an nitani kumsang hi som ni paruk January ni som pathum khan Timor Leste Delhi khopoya Justice Department te chuan min ong hlai telin Myanmar sipai shuai tulok som rualten Chin state danan bo chiat na chinga mangin khinna an putlu nu cholkar ni nuwa he thu boy hi min pom sakani Timor ko te an mamong chu tan pui kanin pe renga achang chon kan thu chwa chungchanga siam that ngai te po min nei tir thei boka hemi chungchanga hian eng tin nge an ti don ti ero an chuina tangin ain nga thui hleang keini chuan atu langa lo tan pui turin le siam that ngai piang siam that turin kanin pe rengani ti in CHRO planning officer salai mangshang lian chuan asoini Chin lana dan bo chiat na case panga hian Myanmar sipai leader min ong hlai Air Force Commander General Tun Ong Special Operations Sa Ka Tha Lieutenant General Ziyar Cho Na Ma Kha Regional Commander Matupi Strategist Colonel Ye Cho IB-140 Commander IBT-04 Commander Matupi Strategist Major Choki Han le military sipai how to lok som te chu thu boy siam sak an ni thu siat ani Timor Leste rama hian khovel ram sang sang thu boy soi theina dan an manawangin Myanmar thu boy a po thu nei na sang tak malak theina an nei thu siat ani khati zong kha niri sela Myanmar news hi han puan don chon puan tur tam tak a om thaya